sopi tau nai itin ngai tuam alawa al minute izat I chan ge sawana tau zo tunin tau na ngai sang mama tingla tau na po thoma ma mi khat tusim chom cha na se yu tin ama tau na zala hi chil India pumpi gi kherna an nei jing ataw hazala khub ko do leu jing a khub gol do leu jing pastor ho ai mutwa tingla thu sei ting jong leu ama tau jing na lai tingla mi thil danga aboi ting jong le ama thangau hu hinga ni hol hangau hu hinga dinga tau jing na lai ama tau na zala mi sang tampin khial na nei tingla ich India bumpia ho bung tampi tingla pastor tampin jong hal na nei alung thim le tingla hangau ba pathin hangai jing je tau na ho sa mama ying khat ichi ama sim na se yetin ama he koi machadang lovin American missionary John Nelson Hai iti ho India Punjab muna honga missionary na tongpa chom cha na se yetin ye chana pa na hoi ta ngai hi chinangai jawa pa na nangin jong taw na kiti hi namo mu ni malol namo na thap ta lo ring ka ta san hi aji taw na kiti thil na sa ta bol the hi nang la ke hin kho a jong thil na sa ta bol the hi ti tunin aphot chin na khat na ve John Hai hi November 9 1865 kuma Illinois Moon United States ana pinga hin amoy ucha mi gup a hiwen tingla apartment hi Reverend Smith Harris ai hai in tingla anumin mistress hai hi John Nelson hai apa zong hi Presbyterian minister khatna hin ama taw gutta pathin missionary tampi ahin sol on dingai phas cha ana thousand zin hi John hai in 1887 kumin Carthage College mana graduation chuna chai hi ichacha yo chunma zong theological training ding athanom tan Eugene MC Cormick Seminary Chicago achuna bolan 1889 kumin anachai kita nahi John Hai upa Edmund kitipa zong pathin se na throm le azegani chun ma zong Bible na simin chiyojun Montana mun hichigama USA gama hichun ama zong pathin se ding na kalson ta nahi ichia na kalsun lai tan mang damo ve si jin ta sa damo nejin amang anathi ta nahi upa thi zawin John Hain agel jin ko upa to banjom hi tong dinga hai pathin e ko hamti ama jong hung gi gyal pan ta nahi hichun ama jong aloi khat Burton Conley ki pa chu akowin akho pin ahile Burton Conley ki pan hichi tabang ho lungel ai lo wale kichi lo tinga le hiti tabang kia konin ken sei pi thei pong khati ama wang nang mana dil sa pathina do ring town a pathina do ring ahi ti nei ichun John Hai jong kelen ichun ama yang ataw ta nahi ataw win ahi ahal zanin pathina konin nam dat na nei jin ama chu ichi missionary ading ne ki gel hata nahi ichun ama jong hi American Presbyterian Mission amo ki thopi na zal chun 1892 komin New York a konin Mumbai gamchu missionary mi nga to en John tawin hi John Hai taw dan ji chi a ku nga ong ki tol lai win jong thagaw mang ho amu thin ding in ama so taw pan ta hi iti ataw jing lai jin apa loi pa hin ichi John Hai chu ka loi pa chapa hi missionary na tong kal songi ti ke pa pi na ve sanan John Hai ding le kha khan an thata ni chi le khan thana chun apa loi pa chu hi tin sei na hi John Hai nangin pha jo se alhagaw thing pan pina thagaw thing ki thu pina dinga thagaw thing na ki thu pi the dinga na taw jing ding a hi tin hi John Hai ni te kila hitam ichun ama hi le kha mu lo chan alung ahangin aman tamin ichun apai ta na hi an la pha chum kha jawin John Hai jong ma yong ong ki gel tan henge kriwang thagaw thing pan pina beijin thagaw thing hon pina beijin ichun na hi ka to thelu ding a hi atin ichun thagaw thing pan pina achan jing theina dingin ama chu taw jing ta na hi John Hai zong hi Punjab nong hlun ama jong khulai na gawa do ta nahi agawa le na kai hlanga mi kharin pathin thu na sei nahi ijia pathin sei pa na sei phemi te le Yesu Christa hi e ho chon sin a ko na ai hladam pu di ta hi tin ana sei nahi ichun John Hai jong hi meeting ki chai jo chun in lama ahung klen ama jong adil su in pathin ko ma tawin pathin ka chon sin ho jo se mina kamu the hen lang ka het the hen lang ka het the lo hi jong le nangin abon chani ngai nam so ke yeti nei het sa lo wa le tu pet pe na he ka pot ki go na in lama ka kile ki dingai dai ti pathin ko ma na sat na taw ta na hi cha ta na chu pathin yo na don bonin ama lung bong selen an ta na hi ti chun John Hai jong hi chi Punjab mana
Urdu ahin Punjabi ahin chetiani pau so ahinjil pantan hi ichi ahinjil laita in Mary Campbell kitinu ichi India muna kum somli zen na tong lu hin ji John hai a ding hin hi India gama pau hen lang chon khandan hin jongle jil ding hi thil ha sa ta hi tin hi aji chu ama hi apau yong aman kai nyu ting la khoja jong ki supon hi min thu khat ado tianga hal aman adon bu na dingin pha tam pi pha so pi ala ji nahi hi chin ama jong alung anew tan John ha jong alung new tan hi chi lam kai ho koma hi chi haina lekha pi dingin ase hi ahin la alang khana hi chi ama na to na mi pi ho chun hi chi sinor koma chun lekha khat na thot na win hi chi John hai ki te pa hin akam chengin hoi tan thu sei thei pon tu chan gen ki ho hoi teng ki ho ma thei po ahin la alung thim sunga emingai lu nai ki hon ei ngai lu naw ki hon kalung thim sunga ma ka he thei we tin ana sei yun hi ichun aman all in hi chi Urdu ai in ti la Punjabi ai in ahin jilan jilin da pha chum kha zawin hoi ten hang pau thei tan hi jo chun hi chi Mary Campbell kitnu hin ama na sei hi ti na sei na hi ji John ha hi tu hin koi povin hi chi gampa mi a hi ti apau tho akonin a hen thei da pon ti an ti hi aji chu ma pau tho hi chi gam mi ho pau tho to akai dan han lang apau dan hin jong ki bang jeng ti la gam mi ho bang apau cho tho ji nai ta in a he diu kha chi ya le John ha hin ji an nei pon hi aloi khan in ji na nei lo ning ham ti an do lai ta chung aman pathin kalung sin le ka ngai lu na hi koi ma chadang to aki kop ding ka phal poi keima ka hin kho pum pia pathina dinga epido ka hitai tin anadon bon nei hichuna ma jong 1894 hin 95 hin hichlai bel chun ama e tu khanga e holudiana in Lahore mun chuma India Pakistan in jong le hi phat khang la ya hi phat la ya chu hi bo ani ya hi Punjab ma anam hi a hi chi gama hin ama ana kal song le akhotina ana ba ale nahi chu ama arhan khom pi hi chi gam mi ho mi them kha to na wa le ama hon ama dingin alup na ding pon bu ana pu pi jiwi nahi hi chi pon bu ho chu zo komin penier muna pathi na kimut pi na bangin hi chi John ha ya dingin zong apon bu chu pathi na kibut pi na mun pi ong so ta nahi ama ha ta na thousand hi chi India gama hagaw mang thai ho pathin hagaw hin to kha thei na dingin sin pathin ko ma ana taw ta nahi ama na sei chi phemi ti ala pat mi him cholung thim adi phona ai al pathin ataw na chu don but lawa koi le hil ding hi ama wang hi chu ahung ma ding ahung ge ding wang chu pathin ko na ki ngam hi na tin hi sang kha jage som ko le ko kumbul lang hin mi hin hom chan pathin ta san anane yu ni ji chun John hai jong alung an neu ta nahi an la ama na lung hi mo na pa chu koi so lawan pathin ko ma ki neu sa ta ale pathin koma kipilu nin pathin chu na sajo che le ha jo chen taw na hin bon pan ke ta nei ama na taw na pathin ha gaw thengi hi gam mi te chunga na ahin to pathin milung se na ahung chu theine lengin ama pathin koma taw na namang ta nei 1902 koma chun John ha yang dam movie sin nei jin America mana chun ana chi nei jo phar in 1904 koma ahung ke le kin India gama ahung ke le kin nei le chino mai ho school khana hin pathin na to pathin agaw thing na to revival na chu anum tan hi jeng sia chi Halloween amoho Presbyterian Mission headquarter mon hi tu lai ya Sialkot Punjab tu lai ya Pakistan mon hi lai mun yong chun pathin agaw thing na to na nasata anum tan hi hi chun pathin agaw thing in hi seminary Bible simlai ho lungthim sunga thuan sei na hi amo ho jong pasal ho skula an chiwe na kal so ngwe pathin thu seiding an go no wa hele amo chu anaja ada ta we nahi ijun amo ho jong college mun akile kinwin pathin ko ma na sata na taw we nahi ita taw naw chi pham ti la pathin tuni a ke ho na thu sei na dinga eki za da naw mun ni khat ting la hi India pumpi a dinga phat thei hum kon do na mun pi khat isa na hi sa an dingin ko hong taw we na ti we nahi ha chumka lawin bathina taw na una sang ni hi che boys hostel mun chu Christiano ki copy na mun kharang so do ta nei tun John hai taw na them cha na ve hote 198 kuma chun John hai na ma na sayin hi che copy a chun ke ma mi khat na hi ha gaw khanin mi khat ben pathin una kisan thein dinga ka taw ni hi an ti nei mi chana ma na tawin hi che copy ke che mi zali in pathin
anata asan no nahi ting le akum kit 1909 kuma chun aman tu kuma tu chunga he ni sia mini adinga tawring ka hi na ti nahi du tawni alami zaginin krista hinadi ta so ni ki tawrahi akum kit 1910 convention chun aman na sin pathin koma ana sata na sin pathin tu chungan thagau nei pin Leuva ale kahin khu hi lazingin anatin pathin koma chun ki phin na satan lungil ta na taw kin nahi hiti chun aman ni sen mi li aring in taw na mang ta nahi ji zon ha he a ministry na to la in India mi te ne now ji pyam iti ala amai pha sila taw na naman jingji in amai praying high tin an heaven ahi ama hin John ha he ki khopna josia avage jing jing nahi aji so ma he traina bo kal song do no me nahi ipji am iti la ama traina to ding ju ting le apang vela to hokoma pathin thu sai ding ti chu ama na lung tup jing jing kha chu ahi ju ting le 1904 kuma hi chi Calcutta mona hi India pumpi an hot ling jing revival program anu masang ama hin hi chi theina dinga chun ni som thum le zan som thum hi pathin koma tawn an nein pathin nangin van ko nhongin lang hi chi hal nai hin bung thai jengin hi chi gam sugan hal nai hin bung thai jengin tin aman good tenin hi chi 1904 Calcutta mona revival masang chun nasat an taw na hi acha ma zalin hi chi ataw na zalin hi chi 1904 kuma chun hi chi India pumpia Calcutta mona ki parin revival na chang so John Hyde na to na zalin hindi si alkon Pakistan ga ma ummitin asang Yesu Krista anata asan tawen hi John Hyde na to na ko ni Japan zaw ga ma ummitin jong pathin na to na dinga hin taw na pi ma jingi ti amo jong ane chinu win hi li cha ma jong da mo be season August 8 1911 kumin American gam lama New York nga hong keleta na hi hindi chun ama jong brain tumor damon an nijin ichun February 17 1912 kumasun amazon pa ko mo cholo dingin leise gimna jo se dalhan an chita na hi